Subra Jisu Kristo ni Mumbai lam soko kini sal jorawo ani hai जों belai wana sengsa kirima sengsa sini jora tabo ngai tanggo hani bagai जों siwu जों Kristen tongnai rau Jisu Kristo fainani kasok ruknai teman himba bo sabalang mani tongo ang fainani kasok kangke omohai podre pod ngai nei gatabok जों cyclone pandemic government natural disaster जों नुबोबाय दंगो इंका ओमहाय नंनाय इंके जुद्ध चबा yang चबानि खरां खानानाय जों ओमहाय खोनावै दंगो इंके ख्रिस्ट फायनानि कासरो इंके जों बनि ककथायनो दैबोसि सोलोंग्रोक नाय नांनाय बखा वसुनानि नांनाय जों बैनो सानानि नांनाय गफायदि सेंनानि सकान आं सुरिवान बुग्रा काइतो न हामबाय रबो नोंजोंनो हायनि हाय नोंनि ककथाय न फोरोंना होनाय नोंजोंनो रिंखा हायबाय काइतो न हामबाय देबो सोलोंगै बुजिबै सिमि बखाव चबै दंबाय निया जों बनो नों दागेतै क्लाइमानानि काइतो नों सुबादि देबो काइतो चिनि मुंसाखनो फानख्रै निनि फाननांगौ निनि चुबा सुनांगौ काइतो संसार yang जों नायनि कांके बेलाय किरिमा संसार जरा तावक सिनि जरावो नों अमनो नायनि कांके नों फाइनानिबो कासौरो काइतो नों फाइप्रो जों नों बाय खाकवार के खारागै नों बाय मालाय मानानि अमाहाय सामं खायै तमनानि काइतो नों सुवादि देबो तिनि जों मानसिबे पाइ थाक जरानि फलाबाय खबल दिनै बुग्रा जिसु नों बायसा आपो काइतन थानि सुरिसान आमेन Pari, जों तिनी रोमाननि बिजाब नायलेवना Roman chapter 1 verse 16 kaisa verse no obna tuyo no जों तिनी 1 sot layana smai total Rome chapter 1 verse 17 sorry 16 ang poiwana kotoma kaham bahai tam kokbokrogo sujak tonggo Padi, poilayana. Kristo ni kotoma kaham no tuyi ang lasia. Omo poito klainai joto borok no mutang. Na bagai kai kono pan judai rok ni bagibo buini borok ni bagibo. Sotrobu porisbo na. Tamni hunke kai tor borok rok no bahai ke kaham hunei rongka kotoma kaham. Abono punukha. Yapang busuk omo poito bai enggo. Omo elembago hai hunei sama hai poito klaima bising tui kaitor bai kaham hunei romjak nai borok bose thangnai poito klaima bai जों kaham hunei romjago nge kaham hunei romjak ma bai se जों thangnai mane poito bai जों thangnai homani ko tini ang sarani musung mane neroni biskango engka oro suloni no specially tomai syaro Kristoni kotoma kaham no tuye ang lasia. Apostle Paul, Sadu Paul, bo room no city sui hormani. Ingke potomai siya Kristoni kotoma kaham no tuye ang lasia. Nejo. Kristoni kotoma kaham no pirnani ba abono tuye bo kisipano lasia nejo. Keponono जों bo tini wansok layan jodi kebo kotma kaham no tuye lasika kirika inke aboro kotma kaham no pirmaya kebo jodi kotma kaham no tuye Kristan kebo jodi kotma kaham no tuye lasiwo kiriwo te kwangma dormo rokno tuyi kiriwo boroni buskango kiriwo lachiwo emonki kwangma Kristan ni bisingo baksa liberal jotobaina milei silei tongnai
borok alada phurung tongpha pu alada mane Bible ni mote phurung ya phana borok bai mili tongna nang nei haino mane compromise khlainai omo hai ke जों गौतम काहामनो पिरमाया तारमाने ननि थानि किरिमानि दंगो ओ कबुइनो पिरखांके आं उ बरबाय नारक जागिरेंनो बरबाय थांसामा तंगेरेंनो एसोसिएशन नि रिख्लाइदेर हजाकनो डिनोमिन अर्गेनाइजेशन नि सिकादेर हजाकनो अबहाय किरिमानि तंखांके अब नों कबुइनो सिफानो गौतम काहाम पिरमाया गे एपोस्टल पॉल ओ कोगनो साव Boni jorawo je kaitani kok pinane bagai besuk kosto besuk tekto besuk temanai bengai jaka podre podaka hani bagai bosawo kristoni kothmana kahamno tuye anglajiya omo poito klai nai jo to borokno muthangna bagai kaitoni phan o kothma kaham se jo tono muthang nani bagai kaisa phan ge ongno nung lasi khang ge nung kothma kahan pirmaya 2 Timothy thanglayana 2 Timothy chapter 1 verse 8 by 9 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9 ang pulwana 8 by 9 chini subrai ni bagai kok sanata lasidi phia bini bagai alongo tongnai ani bagai bo tala sidi tamoke kaito nono phan ruma tui kotma ka hamni bagai se bui by baksa satok jakdi bo chungno muthangai bini borok engna bagai ringka abo chini samang khlaima baya bo kha chabui khairok ma bai se o sungsar engya sini no bo chungno Kristo Jisuni bising tui omotui ke khairokha ortomaisa chung phang ke nugo chini subrai Jisuni bagai kok sana tala sidi subrai Jisuni kok no sana ni tala sidi boni bagai apostle Paul jelo chojaka ani bagai tala sidi nese jelo chojak maningka lasi maniko lasi sungsako tumane le borok hayarok si jelo chojak okay jelo chojak ani bagai benro tala sidi nirobu tala sidi kai Kristen bagai hatok jagani betala sidi nese phiaba chini jorawo sung kwang manugo ang nijen om hayngni phekya tamke aprok kobui kyang Kristen yakho ang Kristen to Kristen poribaron asayo phiaba Kristoni hamjakma Kristoni karyok mana ang kobui ke sisok yakho ang kobui ke asai kata ngya hani bagai wasu non Kristen rok baya salai rok non Kristen rok mang boroi thangsa mai salai kan ke surnan lasiwo Bible porinan lasiwo Kristen hojagnon lasiwo omo hai jora sophaja e kabang ma omo hai borok nai phiaba ta lasidi niso ta lasidi ta kiriman jora bosok nai ta kiridi niso non lasika kiri kangke Kristen kokno buino sai kana romaya kothma kahamno nang pirmaya getabo ang tini sanane nusukma angke temano seng lasi thai temano seng kiri thai temano seng lasia eng thai temano tui seng lasia eng thai temano tui seng lasi thai obono se seng tini wansok layanan kepada pila seng temano tui seng lasi thai pila sekarang Kristen rock lasi nani kok ke neng jodi sumsok khai kang ke se a sumsok no tui neng lasi nani kok teman ba jodi kai to ni busa sumsok khai kang ke saya samang khai kang ke belai lasi sungsa abo kai to ni bus kang go borok ni bus kang jes barang tongteng piaba kai to ni bus kang lasi sungsa engke kai to ni bus harok abo no tui lasi nani kok jodi je borok sumsok khai lasi nani rengkha engke bukhaw lasi mani phaikya ang kai bonung ya phang kai to nuk dongle ane omo hai ke romui lasi nani bukhaw rengkha aborok
सोलायजागै मानखा जुदि नों लाजिनानै रोंगिया ओंखे नों सोलायजागै माया जे borok Kristoni bwskango kaitoni bwskango tongba जों saimano kaiton lugui tongo kebon giapon kaiton lugui tongo kaitoni bwskang lasinani rengka hamya samno tuyei kaitoni bwskango kirinani rengka a borok सोलायजागै mano je borok lasinani rengya kirinani rengya kaitoni thanio a borok सोलायजागै maya ge Christian ro je prosung sumso khlayo abosi जों लासिथाय फियाबा गोबां माने जों जराव नुगो sumsokno tui जों लासिया तमा बनि कक ख्रिस्टान हजंना जि उल्टा लासियो बनि कक थेनो सानाय से लासियो अबनो जों लासिथाय दे प्राउड से इंथाय आफ्रोंके गर्व से इंथाय आंकाय दे कक साइमान का बिनो सनामनाय से कक बिनां साइखना रोमेंखा अबनो तui जों गर्व से इंथाय लासिखांगे जों बनि कथमा काहनो बिरमाया दिनै जोंनि जीवनबो जों सोलायजागै माया जों अमायगे सामनि दङ खिनाय लासिया नुगनाय से लासियो एक्चुअली सोबा लासिथाय खिनाय से लासिथायब्ले हायबनो नुगनाय से लासियो एके जोंनि ख्रिस्टाननि जीवनाव अमहायनो गोबां मा जरावनो गोबां मा ख्रिस्टान तमानो जों लासिथाय बनले लासिया फियाबा तमानो जों लासिया थाय abono se जों लासियो नगे ताकुरो बुकुरो आंनेरनो सानाम जुंगो गायदनि कथमा काहनो गायदनि ककनो बुइनो साइखना रनानै आबो लासिनानै ककिया आबो गौरव उन्नानै ककसे फादे जों Ephesians chapter 5 थांयो ना Ephesians chapter 5 epis गौरव के epis chapter 5 verse 8 नीचे में अगर 8 to 11 ang purwana 8 to 11 norok agi manakmawo tongma se tamoke tabu kaitoni borok ungkhaba pohoro sofaikya abo baino pohorni borok haike norok tongna khlaidi tamni hunba o pohor ungkha joto kisimni kaham joto kisimni sutran tei joto kisimni kubui manirok kabangke ruphainai tamo khlaike subrai hamzak no abono sawiman na naidi borok rok khlaimano abotui chukya samung rok no khlaina kok grei abo ungka kaham munak mani samung se abo hai khlaiyawi abo rok no se pohoro tubudi ngetseng temasya aro temasya hamya samung no hamya khlaimano pohoro tobodi abono ta khaidi बै खायमारनो ता खायदि तमाके नों हामिया सामन खालायमानो abono pohor tobodi माने तमबा जों सुमसो खालायमानिनो जों लासिवै कायतने बसकांगो जों तोबनानै नांगो कायतर आंनो खायजाखा आनो जुबादि जों जों सुमसो खालायखांके हामिया सामन खालायखांके abono जों लासिथाय तमाके जोंनो आ लासि माबायनो जों सोलायजागोन जे बरक लासिनानै रोंगिया नों गोबां बरक अमाहायनोगो बैनो तमानाय बैनि थानि हामिया खालायनानै लासिना रोंगिया सुजाकक जे लासिनानै रोंगिया आ बरक दै सोलायजागै मेया जों नुगो एमने जोंनि समाजबो नुगो बरक मनुष्यनि नुगो हजाबो लाजिया mo khaibu lasia ke abro सोलायजागै meya ke omohaino Kristoni jibono bohaino je boro samung hamya kaitoni thani nang sumso khaipro lasinani ringya abro kaitoni thani सोलायजागै meya bus saka सोलायजाको nang manai haibana Kristoni thani sakapsa सोलायजाग meya Kristoni thani taibu सोलायजाग meya okay pekasan ke number 2 teman जों bomno lasi thai teman tui जों lasi thai pilangka sumso ke number 2 wongka neng jepro seler jodi neng seler engkang ke abono tui neng lasi thai
kogba nengrom di je borok samang kainani seler a borok lasi thai omo haino kai to ni bagai sing khlainani je kono jinis khlainani lasi kanke a borok borok seler kanke a borok lasi thai kogorom di bible porinani seleka nang lasi thai kai to ni buskango teidama nang kai to ni kokno pirnani seleka lasi thai kai to ni busa nang khoroksa kai to ni busa ngi se kai to ni kok kai to ni hap wa nani bagai samang khai nani abo lasi ma sangsa kai to ni buskango nge teitambo te girja thangnani charso thangnani seleka abo lasi sangsa gesen oborom no tuye jeng seler thai gerei jodi je borok seler khanke a borok abono tuye lasi thai piaba jen je borok naineri je borok seler ko baroni bakbama borok tongo nok phanani phana lasiu abono tuye jeng lasi thai gerei nang project tai ang pharmanka seler haino rokoi tongoi bono tuile lasia seler un prose samang kainane musungya ngese kaito ni buskango lasi thai geseng wan sok thai neng kesrang de seler jodi bible porani sele kangke lasina nangnai kaito ni buskang lasina nangnai je borok girja thangnani seleka fellowship thangnani seleka surinani seleka ke abaro lasi thai to mane mole nang kai tor baita ke jak mani samang no nang khlai meya seler ne bage ga abono to ye je borok lasi thai je borok lasi nai abaro bible pore nai je borok dog nai ne din amosini sangsar jibono phana je student to mai ra kogor pore nan lasi ka botumang nai pore nan si lasi kan ke boni result ka maya piaba poria mani bol lasi kangke buile pori tomo angle pasuk poria o lasi mani boni thani sok phai kya ke tumang nai botei bo sak thari pori nai ke bo success nai ke omo haina sung kristo ni thani kai boni thani chini o jinis no tui sing lasi mani tong kangke sing aro develop nai chung success nai bible pori mani hundi kai jeni ko pi thani hundi get kabang mga kahit ni samang on charge ni samang kahit ni hundi podre podo sung sele yang ke sung success nai sele mano tui lasi kangke sung success nai abono sung no abo lasi kangke abono tui lasi kangke a jinis no sung no selai sini life selai ro nai kahit ni buskango Proverbs chapter 10 verse 5 Proverbs chapter 10 chapter 10 verse 5 ke ang porbana kha sinai busa hunke rana jorawo no rawo te rama jorawo thui tongnai busa ke lasi mungse tubuwo kha sinai busa tama kha sinai busa ke jorawo no mairawo kha sia busa seller ke tama bo jorawo mairaya mai kalai rana ni kosto mai baksa buksu kalai baikya aprose rao oke botama bukhano lasi sengsa kalai sung bo omo haina sung jorawo kalai rig yang ke sung sini kai tono lasi sengsa kalai nya oke omo hai sung khasi jak borok besar oke sung jorawo samang kalai nya an o jorawo samang kalai ma ode kalai meya ani nok ari tangjagya sidapita antong kangke ono tuide nang lasi thai kalai na ono no tuide lasi thai kalai no zabra to tangjagya ke seler apno tui nang lasi rung yang ke nang a hai nong tong nai te bo ham yang nai ni geseng kai to ni samung ngo bo hai no neng kai to ni bible kok thai no khana nani pore nani fellowship thang nani podre potongo apno khlai nani neng khalayawi tongi bo nang lasina ni ring yang ke selere bo nang lasina ni ring yang ke
nang abono khlaimaya aboni ni Christian jibono nung te tamanai buskango agogia ke omo sung wansok thai agara sung tamanok tui kiri thai Paul sawo te tamahinai I discipline myself. Okay, 1 Corinthians chapter 9 verse 27 o thangayana. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Corinthians chapter 9 karen thanga kisha manak ngunang hai pana asagle manak niyaba 1 Corinthians chapter 9 verse 27 ang porwana khoroksasuk poito kurui borok bai tenno sang poritong do nakati buino phaidi bataidi hunpano ang khibizagya tuike ang ani sago ya musung kurut kerak khlai ani musung tui khlai tono tongrodi kisah borok bai tomo ang busle English on aisinai ang minor feta 1 Corinthians chapter 9 verse 27 okay. No, I train my body and bring it under control. Then after I have preached to others, I myself will not break the rules and fail to win the prize. Oro Apostle Paul samani botumaisha ang ani sakno training roi tongo discipline khai tongo another tikese version okay hani so I discipline myself ani sakno ani busakno discipline khai tongo tomani bagai je prong ang kai tini ko Kristo ni ko buino sai khana ro apro ang disqualified de englang no ni abono kiri woi ni so kasi bono no kiri thai tomono sen kiri thai oino kuno no kiri thai kiri jisu bo salaman tongo busak simi butha manai no tak kiri di phola bai man bai butha manai norogo kiklai manai mo kiklai manai bono se kiri di ni so nge Paul bohani so ang ani sakno discipline khai tongro ani busakno jate buino kotma kaham sai khana ro pro abo chugya de ngano chugya na tui khlai abno kiri wi ni so gesin bono se kiri tai ani tongmun hake tongkang ke ang buino kai to ni kok sa pro bui khana ya de no bui yasak ya de no yasak ma ya de no ani tong no lugui abno si sung kiri tai ani tong no na sigui bui kai to no yasak ma ya de no abno si kiri tai abno sung kristan ro kiri tai hani bagai abno kiri nai borok ke sung sak ni tong mun no sung selai sabrung selai nai Pia banang abang kiri mani kiri hingke neng selai jago miya. Kita kuro ang nirma sama neng sunggo seng bomono lasi thai bomono kiri thai seng wansok nai nani nang nai ang kiri wide tong lasi wide tong ga bomono lasi. Kita bo seng bomono tuyi seng temana lasi thai kiri. Tak bomono tuyi seng lasi thai abang saka tabo bo jinis no tui jeng lasi thai grei sini position tabuk tuma Kristo ni besa kaito ni besa sengsano senamna ni besa kawan ma ang Kristen honjak sijak nani bagi kiri jago no baksa berirok sindur temanai Kristen tu tipana sindur puri pataro thang kajak ngke tomani bagi Kristen
ya nei bai hongja gone bagai ga omono toi sing kiri lasi thai kre sing bomno lasi thai kre nang Kristen hongjaknani abo Kristen hongjaknani kaisa proud chini bagai kaisa tama gorbo tabu nang raja ni besa gadun lasi nai ko nang raja ni besa nei bai hongjaknani tabu gnang ni besa ni nang sanani lasia nga omo haino sung senamnai sung sano senamnai kaitor ni besa engka seno bo besa senangka ke obo hongjaknani temani lasi thai sung proud kesi sanani ang kaitor ni besa ang Kristen ni besa ang Kristen actually Kristen bahaya paigra ba entiago si pila Kristen hongjak temani bagai obo benga isi hongjak oh Kristen ro prenai ro pia ba taboke sung tuma o Kristen ne hongjak ma bai sung kungsuk nani sinago ang Kristen kaituni busa ani position kaituni busa Mark chapter 8 verse 38 Mark chapter 8 verse 38 ang purwana Mark chapter 8 verse 38 hake kaito no kiriya ngai tongmani o mol hamyani molo tumung no khorok sasuk anotuyi pia ang samani koknotuyi lasi jake borokni sajlago bini bupani jungsasa bai jungsasa ngai suari ketharok bai paipro a borokno tuyi lasi jak nanang jodi Kristo tuyi nang lasi kha okay Kristo borokni sajla paipro bobo nong tuyi lasi jak nai ini siapa sengoro pang ke nugo hani bagai neng lasi kha ke bobo nong tuyi lasi jak nai hai sing sao gaseng toma gorbo si untai ang leze pro Kristen honjago ang belekena tabok jorati gorbo agele ang lasi paikya hani bagai ang sanane musungo age ang tongma hai omo hai ngi pene actually aprang asai ketal bu nyakho Kristen poribaro asai pano ang kebu kena asai ketal nyakho okay ang sanane musungo sung Kristen honjaknani tala sidi je sukjaga thangpana tabu ta kiridi angka baksa borok bahike bo Kristono manka abo saikna bino saikna nane belasi wo baksa borok kaituni hamjak mano mani okokno bino saikna nabe lasi wo piaba sing lasi thaikre Kristo sini bagai lasi kiri no kibiro ka seno mo thangnane bagai Kristo sini bagai lasi kiri beba kibiro ka angka omo haino sunggo boni bagai lasi kiri no sung kibiro thai padi sung Hebrew chapter 12 thangai Hebrew wonai le na Hebrew chapter 12 verse 2 ang porebana phaidi jung jisuno naharoi tonglayana bono chini poitoni yapang buchu ulni tongthokni bagai se bo kruso soyo kruso thuinani bo lasima sengsa engjakya hake bo tabo kaitoni asuk thayongni yagra bekha asukja ortomaisa jung jisuno nahoroi tonglayana jung naholai thai jung jotono jisuno naisitai Kristen ro bono chini poitoni yapan buju ulni tongthokni bagise bo kruso soyo kruso thuinani no bo lasi sengsa engjakya ulni tongthokni bagai bo hani bagai tabok teman kaitoni yagra bekha asukja je lasi mung kosto tekto buza tokja omohai bo ngi kangka ul ni bagai
Engke जों बाहायनो tabok Jisu Kristoni bagui जों kosto manka Jisuni bagui lasi rojak angke abo जों खुशी सिंथाय tabok जों samangrago naine kangke jepro apostles ro borok jepro lasi rojago jelo sokjago aprobos haini sawo borok sawo o Jisu Kristoni bagui जों lasi rojaknani bujaknani jelo chojaknani bagui जों suk rojak kha halebo kaitono loblai rojablai ke जों tabok जों obohaino जों jodi nang Kristoni bagui lasi rojak kangke nang kung sisuk thai kaitoni boskango mane gorbo unthai you should be proud for yourself जों kung suknani sikop ketika number 2 ke जों tomano lasi thai krei Kristo ni bagai nang bujak tokja nang manutui nang talasi di Pari जों take quick Bible verse analysis na 1 Peter chapter 4 1 Peter chapter 4 verse 15 by 17 15 is 17 jora ang polo na Narok ni bere khorok sa pano borok dutharnai engei sikok engei samang hamya khalainai engei ebake buini samango yak runai engei ta satok jakdi norok Kristan engei satok jake ta lachidi tamuke norok Kristan hunjak mabai kaitono hambai redi bus thumnani jora sokpai kha pia kaitoni borok rokno sekang bus thumjaknai जों सुरा bus thumjake kaitoni aroni kothma kahamno poito khlai yarokni tamo no oro tumaisa noro Kristan engei satok jake talasidi hamyani bagui hamya khlai tongmung sitra tongoi bujaka tokjaka omohai keto lasinani kokno haipano nang kaham khlai buibai hamya honjak mani abonotri talasidi buibai bujaka ke talasidi Piaba buino buk hangele lasi thai kalai bui bai jaga seja khangke lasi nani kokri buino jaga seike se lasi nani buino rang solog roi manate roja gyak mani ogo lasi thai kre piaba buino rang solog na woi roya ngkhangke abo Kristan rok lasi thai bui bulai thani sokha lasi thai bui piaba bui nang Kristan kaham ke mungsa bui no klaimam kre hai pano bui puja khang kele nang abono tui gorbo sin thai lasi thai kre kabangma Kristan temano lasi thai kre rang lu ngkhang ke lasi thai bui no khamre khang ke lasi thai kok bang lai khang ke lasi thai जों तब गोबां नुगो मथा कायसा बुलायै कल बांलाय बुइबाय नन Kristan रक बायसि सिकाक जाखै माने आबरन तै इंकरे लासि थाय जों बमनो लासि थाय जों स्राय नायनाय बाइबेल मते नों काहां खायै पियाबा मोंसाक हामया खायमानि करै हायपनो बुइबाय नायस्रे जाखांके नों आबरन तै लासि थाय करै आबरन तै नों कुंसि सुख थाय kaitoni boskango aboni sokat nang mannai nge abono lasi khang abono tui jeng lasi thai kre abono tui nang lasi khang ke buibai hai honjak mani kaham tong tu tuino satok jak mani abono tui lasi khang ke nang kaitoni boskango krak ke basamaya nang ungklo boslo nai gang ngerok no samani musungo getigesa nang jepro kaham khai bo hamya khaimani kre piaba boror no hai naisro Jisu sawo niro ani borong khaba bui niro no hai naisre nai ano naisre ma hai nang noro naisre nai obono proman niro ani borong naiso kesing no hai naisre nai Jisu no naisre wo Jisu no borok bo hamya khaimani mungsa kre hai pano borong naisre
Engke nung Jisuni besang kangke kaitoni besang kangke borok no makai nai sirnai. Abono tui nung lasi thai bekre, kiri thai bekre, abono tui ne gorbo sing thai. Oh, tamane Jisuna unasreka, anu unasreka, tamane angkebu kebu ni tabole Jisuni borok engka. Ani thani borok Jisunu ka ni sesen. Gorbo engka. Jisu sawo ang sengsaniya, niroko sengsaniya. Hani bagino Jisunu naisire ubro ke sengnomo naisire nai. 1 Peter chapter 3 verse 16. 1 Peter chapter 3 verse 16. Ang poriwana 16. Pia kecang ke koiwi sari kha sudrang ke tongdi hake norok kulzake norok ni Kristan tongmung kahamno hamya hnei sanai rok borok mala jiwana nang bebe hongja bu sering ke tongdi bebe khub di mujuja bu sering ke tongdi engke ulo borok ni kaham khaimang tongdi suriti engke ulo borok silasi nei ulta nijo borok si neron buskang mala sinai nen ni samang kaham nan lugai nijo engke sing lasi bomno lasi tai bomno kiri thai, bomno lasi yang thai, bomno kiri yang thai. Jeng kaham ke si thai Bible mote. Ketika saya contohnya jeng Surya engkang ke Suri manotui jeng lasi thai kere. Kamu berang pilihan saka suri nani lasio punya beskan lo. Mana muku mana nita lasio. Teman le muku kangkawan neng si jaka Kristen. Ang lezi sak bomo hayin paika age college orgo pore porloko. Engke seng awro mutuyi seng lasi kangke Kristo urin tani lasi nai. Matthew chapter 7 verse 7 atau maisha. Pada seng aro nalesio nete kasya paitak ni Matthew 7 verse 7. Suri manengka san mani. Engke sandi hake norok mannai. Doga budi hake norok piyogu rozak nai. Engke neng san nani lasi kangke baike mannai. Habila neng san nani si lasi ka. Suri mani tamba san mani. Kaito bai kok samani. Kaito no samani neng temanang ya. Bono samani. Engke neng san nani si lasi kangke kaito no baike ornai. 7 verse 7. Ang purwana sandi hake norok mannai naitubdi hake norok nuknai dugar budi hake norok piyogui rozak nai dugar puna lasi kangke piyogui rozak ya gaseng suri manatui lasi thai kere ang age college roko pore pro baksa Krishnanagaro bara tongbai MB college pore mani ba angka baksa sini borok ro wazini no bara tongo age tama sini sam matui lasi Sikang buksana ni lasi sinai, miya sana ni lasi sinai, omahai. Seng bono tui lasi thai ba, hai bela. Seng sama ni tui bono seng lasi thai kere. Sak ni kama ni no lasi sinai, awar bono tui seng lasi thai kere. Pia watak lek ang kemamun nuka agero kemamun porong lasi jago, kam borok kanai rok lasi jabai, pia tawag le lasi ya baik. Okay. Selabu haina beri haina omo haina seng Kristen ni buskang ubongono seng lasi thai boni samang boni bobai Kristen ngai nice rezak ngono seng kiri thai kere lasi thai kere suri manutui seng lasi thai kere omo hai ke kaito seng no mana seng kaito ni thani seng tori logi mangai pholatui Kristen kaham ngai manai pia ba seng lasi kiri dong kangke seng te kusugo kamaya Kristen jibon kusugo kamaya ungklogo Oslo na engka antini asuk jorano sawe pairangan unsungsiwo padi jeng dini je serengmani bono seng tui muito klalena jini tong kusungo muito kai tong ayana je pro Kristen ro sumso klai kangke bono tui lasi thai je pro boro
kaitoni kok sanani selerka kaitoni samang khlainani seleka Bible porinani seleka seler khanke je kono tui related motha ba Kristono tui Kristan jibono tui ungkangke abono tui jenglasi thai engke mungsano sungkiri thai kre bangno sungkiri thai kothma kaham pir kha pir pro boi ani kokno khana boi ani tongmung bai mili jagya ngai abono yasak manate yasak maya abon tui sungkiri thai engke sung boi sungni thani kaham sung manai sini samani no borok yasak gi manai ge omo hakeno pari sung muito khlaliana engke kaitoni bisintri sung tori lok layana hambai suribana ketang keplai mai nang kaito nono hambai rewo hanya hai sung nang ni kothma kaham no sini thani saikena robikan kaito nang sung no subadi je sreng ma hai je khana ma hai aba hakena sung sini practical jibono sung tongmana ni bagai hanya hai nin thani ya paro o suriman kisisa subrai jisung surisa amen hambai jotono